Sada mislim da je vreme za prilog o festivalu dramskih sekcija. Danas se nalazimo u Akademiji 28 povodom festivala Kulturica, a kakav je to festival reći će nam Marko. Zdravo Marko! Kulturica je festival dramskih sekcija srednjih škola iz Beograda i ove godine imamo 6 učesnika, prošle godine smo imali 3. Tako da nam je ideja da iz godine u godinu rastemo i da povećavamo broj učesnika i da što više mladih ima priliku da pokaže svoj talent. Znači na festivalu Kulturica se igraju predstave. Tako je. Učenici srednjih škola mesecima zajedno sa svojim profesorima spremaju predstave i zapravo je ideja da se oni kroz ovo opuste i da možda kasnije uđu u neke ozbiljnije vode, jednog dana postanu baš pravi veliki poznati glumci. Da li da vas očekujemo i sledeće godine? Naravno, svi koji su ove godine propustili imaju priliku da se ponovo sledeće godine druže sa nama. Ideja nam je da svake naredne godine povećavamo broj škola, tako da svi oni koji su zainteresovani mogu da se prijave i da sledeće godine učestvuju. Sa festivala Kulturica, Matija Studio.